Dragi Bošnjačani, dobro mi došli. Evo, koristim ovu priliku Đakovačkih vezova po mom skromnom domu da odsvirate i zapjevate koju kao svršetak. I evo, s moje strane ne znam vam se bolje revanširati nego neka vam je ugodan boravak u mom stanu ovih par minuta. Uhvatite dah, pa molim nastavite ovako lijepo dalje.
Ajde, skraćivali ste danas program, još otpevate Vilo Velebita i par riječi i gotov službeni program. Izvoli. Ajde, molim. Dragi prijatelji, posebno sam ganut što ste se odazvali. Evo da pokušamo ovjekovečiti opet tih par melodija povodom današnjeg dana i posebno mi je drago. Hrvatski pisac Matoš je rekao: dok je srca bit će i Kroacije, a ja kao Slavonac Štitarac mogu vam reći moju želju i uvjerenje, ako je srca i dok je srca bit će i Šokadije. A jeste Bošnjačani. Moji susjedi, dozvolite da vam ispripovedam kako sam ja prvi puta doznao za Bošnjake. Nije mi bilo više od 4 godine, moji su prodali jednog konja bijelca, zvao se još Gomboš.
i na iznenađenje svih nas nakon prodaje sutra ujutro osvanio je u našoj livadi, pobjegao od gazde iz Bošnjaka i to još u Kolinčit. Eto tako sam ja 914. mogao još doznati za Bošnjake, ali poslije sam imao i znanaca od onudi školskih kolega, a evo vidite me i danas da dolazim k vašemu župniku, pa evo posebno mi je drago da smo se u ovoj prilici našli, susreli, sastali, a sad sviralu o pojas, pa da vidimo kakvog će ko obraza ostati. Vi ste svoj osvjetlali, a sad je na meni. Živjeli! Može.
Hvala. Ok.